زيادة. ستلاحظون الآن في البلدان الدول إننا وزارة التربية، وزارة. طيب ماذا تعني هذه الوزارة بالفرنسية؟ ministère de طيب de l'éducation nationale. طيب éducation هذا لو نظرت إلى كلمة education ماذا تعني؟ تعني تربية؟ لا، تعني ماذا؟ تعني تعليم. تعني إيه؟ التعليم. طيب وعندنا وزارة تربية الحيوانات. انظر إلى كلمة تربية بمعنى education وإلى كلمة تربية بمعنى élevage. هذا عندنا وزارة تربية الحيوانات أو وزارة رعاية، سميها كما تشاء. المهم الكلمة في هذه المصطلحات تربية كذا تربية كذا كل واحد منها تعني شيء. لذلك قلنا المتتبع يجد ماذا؟ يجد أن التربية ثلاث أصول لغوية، لها أصول لغوية. لما نقول تربية الحيوانات هذا أصل لشيء، ولما نقول وزارة التربية هذا تعني ماذا؟ التعليم. والذي في وزارة تربية الحيوانات يعني ماذا؟ أنه يربي الأبقار، الأغنام، المواشي إلى آخره. واضح هذا؟ يعني وزير التربية عمله ماذا؟ الدراسة، التعليم. أما وزير التربية لابد أن نزيد له ماذا؟ صاحب الحيوانات، نزيد له كلمة الحيوانات. هل فهمنا هذا؟ ولا ما فهمنا؟ وزير التربية لما نقول جاء وزير التربية نسكت، نقول تربية التعليم، لا يحتاج، لأن التربية في حد ذاتها تعني تعليم. صحيح؟ طيب لكن لما نقول وزارة تربية الحيوانات لابد نزيد كلمة الحيوانات. طيب قال هنا الأصل الأول من ربا. ربا يربو، هذا فعل ربا. ربا يربو بمعنى الزيادة والنمو. لو قلنا ربا يربو. من هنا كلمة ربا، ربا وربا. ربا وربا. طيب هنا لو لاحظنا في مصطلح الفقه كلمة ربا، ما معنى ربا؟ أنت لا تعرف شيئا من الفقه، لكن لو قيل لك الربا ماذا تعني؟ مبسطا تعني إيه؟ الربا تعني عندك 10,000 فأصبح كم؟ 12,000 15,000 يعني زيادة فوق. يعني الربا لا تعني عندك 10,000 ثم أصبح لك 9,000. هل يعني هذا؟ لا يعني هذا. إذن لأن التربية هنا عبارة عن كما قلنا أمس زيادة. الذي عنده 2 يريد كم؟ يريد 3 أو يريد كم؟ 4 أو 5 أو زيادة. واضح هذا أصل. الثاني عندنا ربا يربي بمعنى نشأ وترعرع، بمعنى نشأ وترعرع. طيب إذا عندنا ماذا؟ النشأ، نشأ وترعرع. نقول فلان نشأ في هذه المنطقة وترعرع هنا وحفظ كذا لما كان صغيرا، نقول نشأ وترعرع. هنا بمعنى ربا هنا أي يربي. معنى هنا نشأ وترعرع وبمعناه أيوة وترعرع. هنا يقصد في ذلك ماذا؟ الحيوانات أو الإنسان لما يكون صغيرا، لما نربي جسده
نقول ماذا؟ نشأ وترعرع. لكن لما يكبر نقول لا خلاص نربيه لكن بتربية روحية التي هي التعليم. طيب الأصل الثالث عندنا رب بمعنى بر، رب ورب بمعنى الإصلاح وتولي الأمر. الإصلاح وتولي الأمر. الإصلاح، ما معنى الإصلاح؟ الإصلاح هو ماذا؟ أن ترى شيئا غير مستقيم فتصلحه، أو إنسان يتكلم بكلام غير صحيح لكن القصد يعني قصده واضح مفهوم عند الناس، لكن ما استطاع أن يتكلم بالكلمة فنصلح له كلمته، أو حصل شجار أو مشكلة بين شخصين فنحاول أن نصلح بينهما. والله يقول لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولم يقل بين المسلمين، بين الناس أو إصلاح. طيب إصلاح هناك مفسدة، والمربي لا يريد مفسدة أبدا. المربي يريد ماذا؟ يريدك إنسانا ذا خلق عابد عالم تقي، أو إنسانا مواطنا صالحا وإن كنت كافرا. المربي هذا الذي يريد، ولا يريد ماذا؟ ضياع الأوقات، ضياع الأموال. لذلك مرة جاءنا أستاذنا ورأى شابا يدخن فيريد أن يصلح حاله، يعني الشجار ماذا؟ مفسدة. الآن يحاول ماذا؟ الإصلاح. فقال تعال يا ابني. هل ضربه؟ ما ضربه. ما قال له يا مجرم تعال، لا قال تعال يا ابني، تعال كيف أنت؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. وهو يدخن، السجار في يده. قال أتأذن لي أسألك شيء؟ قال نعم. قال أين أبوك؟ قال أبي في البيت. ماذا يعمل كذا. طيب وهو يعلم أن هذه الأموال التي يأكلها ويستعين بها، هذه الأموال أموال من؟ أموال أبي. فقال الأستاذ يا ابني أنا أرى أن لا تفسد أموال أبيك فيما لا يحبه أبوك. لم يكلموا بأن الله حرم هذا وهذا. قال اسمع، هذه الأموال لمن؟ لأبيك. هل أنت وحدك من أولاده؟ لا، أنتم كسر، لست وحدك، يعني هناك حقوق لإخوانك في هذه الأموال. هل كل يدخنون؟ لا. أرأيت أنت الآن لما تدخن وأخوك لا يدخن فكأنك تأخذ جزءا من مالكم المشترك فتضيئه. قال ما رأيك؟ اسمع، ما رأيك أن تنتظر من التدخين حتى تكون كبيرا فتكون موظفا أو تعمل بنفسك بمالك أنت فتشتري الشجار، تشتري الشجار بمالك أنت. أما مال غيرك لا تعمل به ما لا يحبه صاحب المال. هل تتفق معي في هذا؟ قالت نعم. قال أنا لا أمنعك من الشجار، لكن أريد أن تعمل ما تريده بمالك الخاص أنت. أما مال غيرك، مال أبيك، مال أخيك، مال أمك، لا تعمل به فيما لا يحبه أبوك أو ما لا يحبه أخوك. هل أنت معي؟ قال فوقعت الشجار في الأرض. فكر، قال نعم سهيل. ما قال له آية قرآن حرام، ورباه بماذا؟ بإصلاح المفسدة، بإصلاح المفسدة. إذن التربية عندنا أصول، عندنا الزيادة والنمو، وعندنا النشأة، وعندنا الإصلاح.
طيب أنت الآن في اللغة خذ هذه الكلمات: الزيادة، النمو، هذه عبارة عن شيء واحد. ثانيا خذ ماذا؟ النشأة أو التنشئة، إن شئت أقول تنشئة، التنشئة. ثلاثة الإصلاح. طيب هذه الكلمات لا تخرج التربية في معناها الاصطلاحي والمجالات والأشياء التي لا بد لها في التربية، لا تخرج عن هذه الأصول الكلمات. مثلا إنسان الذي يتكلم في التربية يذهب إلى الناس، يكتب مذكرات، يكتب كتب، هو يمشي تحت هذه الكلمات. إما يتكلم في الزيادة والنمو، أو يتكلم في النشأة، أو يتكلم في ماذا؟ في الإصلاح. ونحن بأمس الحاجة إلى الإصلاح. صحيح؟ نحن في ماذا؟ نحن بأمس الحاجة إلى الإصلاح، وكيف نصلح أنفسنا. طيب ثم قال: واصطلاحا هي العمل الذي تحدثه الأجيال الراشدة في الأجيال الناشئة من أجل الحياة الاجتماعية، وتهدف إلى تأسيس وتنمية عدد من العادات الجسدية والعقلية والأخلاقية. طيب وماذا؟ العمل. كيف عمل؟ عمل تحدثه أي تفعله، تعمله، تمارسه. من؟ الأجيال. كلمة أجيال جمع جيل. ما معنى جيل؟ مجموعة من الناس. جيل مجموعة من الناس. نقول مثلا فلان وفلان وفلان وفلان، أنتم هنا مجموعة. هذا الجيل يريدكم أن تربوا مدرسة كل. طيب واحد يأتي يكون في الباب هناك يلاحظ كيف يأتي التلاميذ، كيف يدخلون، هل بسرعة، هل كيف يا طالب اسمع، ادخل بالراحة كما يقول السودانيين، بالراحة يعني ببطء، لا تستعجل، لا تضر أخاك، لا تجري في الباب، أنت صغير. طيب هنا جيل، هذا الجيل يقول الأجيال الراشدة، جيل راشد. ما معنى راشد؟ راشد نقول هذا الإنسان راشد. قد تكون عالما، وقد تكون فقيها وغنيا لكنك لا تكون راشدا. ما معنى الرشد؟ كلمة رشد، الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا ولا رسولا إلا بعدما يبلغ ماذا؟ أشده. أشده أي رشده، لابد يبلغ. ما معنى هذا؟ نعم. il faut defa taw ko wonne wolde ko arabe fo no famude ko mo la famude pes ko ni'agol jandugol benta kon e habba tetagol ko do teti ha o laddi do ha on jandi e gille pular seeda ha gayna yalten ok ok tamam jamil. Idan rushd ko wiiden tarbiya no mari bindeje tati, mari bindeje kala gollirowo tarbiya, kala yewto fi tarbiya o wolata ko yaltede do bindeje tati.
ko calɗi ɗe ɗo wonɗa yewtoyde fiimu kono ko ɗeɗon bindeje ɗen ko yimma wola fi ziyada e numu ma ɗum wola ko yewondiri e tanchia ha nashawata ra'ara ma ɗum wola ko yewondiri e islah ko wolta kon fop ko ɗo wonɗa ɗo woni bindeje ɗen idan ɗo de marɗo honnu en wolnane fi ministére ji ɗin e yineɗo ministére de l' éducation on ko tarbiya ministére de l' élevage on kadi ko tarbiya kono ɓe gonnu joni ɗo sen ari o ka élevage wiye mon num wasaratu maɗa ha a tanchiyawal nachawat rara kon rara ko mawnugol yara gokkugol ɗammiɗi waɗɗugol ɗiɗi ñaama ɗi wona heɓa ɗuma ko ñamata ko haaɗi ɗuuɗa ɗi janda ko fina fiyo ɗi jandu ko ɓandu ko fiyoji ɓeydo ka donc ɓeydagol ngol konto woni ma ɗum si ɗi jandiji ɗuuɗi yeeɓi tanche ɗi ñaami konto ɗum kadi woni no wawi wonde ɗo kadi tawi sen heeɓi kadi a dammiɗin no mayde nokkel kaari kon no woni ɗe warde ko ɗum ɗo a mahi moƴƴintinen ɗum ɗon fiita ɗum ɗon waɗo hande kadi masalan pongo hola dambiɗi ngar ngey o ukko ɓenno may waɗen ɗum islah fotten ɗum moƴƴintinen ɗum ɗon kala ko gerɗa kala ko nde ko tawi ɓe ko ɗiɗo woni usulul kalimat ko ɗo wonɗa e développude hande kadi kono ko bindeje ɗen ni faami keɗo seeɗa ha tawi joni noon ɓeni a tarbiya ka istilahan ko karmokoɓe fannu on ande mar tarif istilah e tarif shar'an ka se inni shar'an haray ko Allah jippini ko e ko nulaɗo maaki ko ɗum inde tarifuhu lugatan wa shar'an amma tarifuhu lugatan wa istilahan ɗum ɗo na ko jippi koko woɓɓe jangi miijiti ha waɗi windini si ɗum ɗo yariri ni haray woniroyay ni ɗum ɗon istilah ani issalaha ɓenno ɓenna e wi'i ɗum ɗo ɗum istilahan tawi idan so waɗanila kalimat fiqhul ibadati on fop tarifu mon konnu ko tarifuhu lugatan la lugatan wa shar'an fiqhul ibadat as-salah lugatan ad-du'a ka tawi istilahan shar'an لأن الصلاة من الله عز وجل tawi الصيام لغة الإمساك اصطلاحا كاكو شرعا لأنه ركن من أركان الإسلام وهو من الله عز وجل الحج لغة كذا والحج شرعا tawi هون كذا الزكاة لغة شرعا النكاح لغة وشرعا الوليمة لغة وشرعا الجنازة الميراث التقسيم وكذا كلا كو يونديري كو الله يوتي فيمو وي كو ني كده دون نكو لغة وشرعا طيب البيع لغة 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 كيف اصطلاحا شرعا الله يوتن من يرتكى أما ربوية أنه سلا نسلم ودنيني وحل الله البيع وحرم الربا إذن البيع من الأمور الشرعية في الإسلام طيب سنجد الإيجار لواس لغة donc islam ko ene moƴƴini e ngala aynuɗo son luway suudu yoɓe 15 millions kon to haya woni ko woni ɗumaji istilaji ɗin fof l'islam mum ɓayɗi ari ma ɗum l'islam mum no waali ko ɓe rew e hoore l'islam mum en waɗay luwasi kono na en toñidir kadi koye hoore ɗe welɗo jara goto toña goɗɗo na innide ɓay ɗum ɗo koye silahan na shar'an en haaju men ala shar'an o kala ko julɗon watta haray honnu l'islam ma ko no nder toon tawi idan
tarbiya non ko inte tarbiya lugatan wa istilahan ha طيب يعني كون كرم كبيرو فانو إني كانوا تربية ماذا يقصدون بهذا ماذا يقصدون بكلمة التربية وإن هي العمل الذي تحدثه الأجيال كو غولان ngal génération groupe yimbe ni immoto wada yimbe fewndibe tawano wodi haysi ko goto ma haysi ko dido ma haysi ko yimbe buy woni ko fewndi ɓeɗon waɗi honnu hiɓe anniyi waɗugol ngal gollal ɗo fi o jil fewndito ɗo kadi on ɗon jil si heɓi ɓe prépare o kamɓe kadi fi jil wonɗo e arde o tey ko woni ɗo alhaji yalo a rachida mamana rachida ha ko woni rachida kella fuye aha ewn nun kadi rusudu gon woni rusudu peewal kono ngal peewal ɗo na salligagol juula acca wujjugol ma ɗum e ne ko muslim e mu'min e aaɓe ɓeɗo kon num ɓe mari peewal ka kono rasudu ko marhala jeeyaɗo marahilu a tarbiya neɗɗo ngo woni ko nte kon attifle ما وانت قد جنين الطفل الطفولة المتبكرة والمتأخرة وياها هنا مرحلة المراهقة ها مراهقة كودون كلا في غارتا نيتون كما دون دوبي ديدي ko marhala moyen duubi didi on kadi ko marhala fewdo ado jibinede ila ka tege yo makko so hebi 7 ans marhala 11 ans مرحلة 15 مرحلة 21 مرحلة دون يها دون ها وند 25 يا دون كدي 30 يا دون دون ها 40 او 40 دو ها 65 اولوني مرحلة si feƴƴi ɗo plus oɗo kay ko marhala go ɗum ɗo woni jil baada jil ko ɓeɗo ne'odirta ko ɓe wata zerugol yani wondo déjà ɗo wata zerugol ɓeɗo kamo wawi o wawata aslan o wata e roddugo ɓe tawi mabɓe nden taw mi fotti kon ɗum ko soro mi fotti e beyrawo kono wonɓe ɓen ɗo si 20 personnes woni ɗo ɓeɗo fotti ko rindirta ko gore ko mbarin ko petit ka est ce ɓe koɓe petit kono kamɓe hawti génération kamɓe hawti mustalahat ɓeɗo si fotti koyɗo ɓen noon ma ɓeɗo ɓen ko ɓeɗo koy enen paykoy koy ɓeɗo diyen ka kono ɓen ɗaɗo ɓenen enen mawɓe si wona hara ko sama kala ɓe jokki ha yani mo be jiilu mu won si o wowli ko fewndi ko ɗum fewndi so wowli goɗɗo ko ɓe andi kon num ko fi ko mu jamal woni wadde tawi joni noon rusudu on ko ɗi duuɓi ɗo ila ɗo woɓɓe no ila ɗo kono ɗo ɓiɗɗo gorko kala ko o wawali heɓude ila 7 ans ha 21 ans 7 ans ha 21 ans ɓeyɗo wokkum ha 25 ans ka heɓali ɗon kon c'est fini sa décidal ɗon a janggali ɗon fuɗɗiɗa a laɓɓal ɗon hay fus a woni masalan ha 25 ans hay nokku a hikkaki hay nokku a fokkitali ko ila ɗon noon finuɗa an o haray ɗaɓɓu butunɗa tukum e kuyerum e gawlum habbuɗa si ɓendi ñama tawi ma hekkiɗo ɗon si woni ha heeɓi 40 ans 40 ans a heɓali hay fus a heɓali gandal a heɓali mbuuɗi a heɓali ɓiɗɗo a heɓali ɓeygu a heɓali wiyata ko ɗo hikkiɗa encadré c'est fini ala gañi de gurdam fes ko wonɗa e urde ko par ce que na goɗɗo waratama ko Allah waratama kono an tara aray an ko a ɓeydiɗo e société on ko a zaid société on anda fiima ko ɗum ɓe innayi kala ko 40 ans tawma e mum a mayda e muɗum si ko ɗiɗo duuɓi woni honnum ɗiɗo wonɗa irade
ɗo sa desidi ɗo lanni gorko so heɓi 30 ans haray fuu so hulata fus si wona kulol tabi'i ko neɗɗo wondi konge muɗum maƴugol no fof maƴay hulugol boddi fof wulay boddi hulugol par ñitte hulugol piiji fof andi kon kono fotta dogo ɗon heera feƴƴal ɗon kono nata a feeti kono wawɗa par ce que mari 30 ans fuu si o hula hay noon so yasi ko mari 80 ans ɗon o hulata kono sa fotti ɗo e paykum kum 2 ans ma 5 ans inni he rewɗa ɗon kono ko watta kono noon kon wullay kono waɗa ɗon kono noon kon hulay kono gorko so ɓi 30 ans c'est fini so fotti e sappo o dogataɓe ɓe wawimo noon piide kono dogata sappo ka o dogay o dogata o yetto so taw seeɗa ɓe tawa ɗo ɓeɗo wawi après o ɗuman kono jamais mo doga tawi woni ko gorko tigui ɗi duuɓi ɗo annabi Moussa alayhi salam ko ɗi duuɓi ɗo marno fewndo ɓarno wallugol oya wallimo tun waɗi on num fo wakazahu Moussa fa qada alay bantumo 30 ans sikkude ɗum ko ni tun bon son tawi lanni ɗo haray yiyandan no ɗumanni oɗo jiil ko marhala qawiya jiddan joni noon ko oɗo kadi jiil noon ne'ata woni marhala ajiyalu rachida rusude on ko ɗo woni fuɗɗade ɗo fof no fuɗɗo kono ko ɗo woni nukta marhala rusude on ani 40 ans sa ƴetteɗo golloɓe fonction publique hara ko woɗoɓe mission mo état on faala fi on efficace si ɓe ƴetti yeeso ɗi duuɓi ɗo hara ɓe ƴetti hon num fawteteɓe reɓe tali golloɓe sa ƴettay jannoɓe ko prépara pay koy ko ɗi duuɓi ɗo hara ɓe feƴƴali ɗo attoɗi ɗo haaɗi ɗo par ce que ɓeeɗo ɓe ɓiyata on ɗum expérience gurnan ɗan ila settan ɓe no janngude ka ɓeeɗo ko ɓe mari kon fof ko maalumatiji ɗi ɓe faala jonnude ɓe hawji kadi ɗi majjali ko wondi e ɓeydade na wonde e yaltude ko wondi e natude ɓeydo kadi amma ɗo ko immaɗi yaltay woni ma ko wonno ɗin ka 21 ans ko ɗin noon wona e fillitede ha joni fustala ɓeydade ko tikraɓe ɓani wadde ko ɗum waɗi ɓenni hiya amalun tuhdisuhu ajyalun rachida liman fil ajyali nashiya komɓe ko ɓeeɗo 7 ans 11 ans 15 ans ko ɓeeɗo e ɓeeɗo woni ne o dude ɓeeɗo jogiti ɓeeɗo so on tigi ya hewti 21 nan o heɓali tigi juɓɓude o heɓali programme o ɗon haray c'est fini ko ɗum imamu Shafi'i rahimahullah o inni honnum o inni man fatahu l ilma waqta shababihi fakabbira alayhi 4 li wafatihi aw li mamatihi woni kala mo gandal ngal laawi fewndo woni ɗon suka si a fotti juulu fure makko on woto yawa hewto yaɓe aware ga kaari maayi woni a ƴetti tan makko onni on noon son fotti ko fure fottuɗa e mum juulu fure woni fakabbira alayhi 4 li wafatihi ala juulu fure a fotti e fure juulu mo an gayna après yaas ɓe no he kaari maayi hombo oya no on ɗo mi juulinimo min par ce que na muhim kono so karama kojo nawni ɗo hande combien de billets avion yoɓete algol to darugol mo tun taw hala ko darugol mo tun ordonnance ni makko mumen mi sooday mi adday ɗum ɗo aɗa ko nawnare tun taw monno fopp wowla kar no nawni kono an sa nawni ɗo min mi nawni ɗo kono hombo andata ɗum hay quartier fo andata par ce que marhala rushdu ma on ɗon a ne'anomo ka on noon perdi o ga kadi perdoyey ko ettiɗa o moƴƴoyta ko ɗum sen hiyey mawɓe goo yaafo ɗon ɓe toyduɓe ɓe piyey paygo yoɓe ɓe koye warde sikoye janngade janngol ɓaɓam jangga mi warata ko ma kon jangga fiyon ɗum ɓe hiiɗa
kum wa makko reka ɓe rewi ɗum ɓe waray kum fewti ko wattana leyla to ɗum woɓɓe si janngale ay biro mum fayi ɗakkitate hara mawɓe no ñaaɗi yaaqɓe mais mo taako par ce que ɓe yiide moneji ɗi ɓe wawata ittude joni ɗum ɓe yiɗa ɗin no waɗi e ma an ɓe yinna ɗo sa janngata biro ma yaltay kala perduɗo o marhala ɗo ɗiɗo c'est fini oɗon hay so heeɓi mbuuɗi sotta gandal o sotta peewal o sotta goɗɗum ngo o sodata hay fus kala ko ɗiɗo waɗa ɗum fus o sotta isen aljilu rachid ko o jiil prépare yoɗo fewndo ɗo e ɗo e ɗo e ɗo ha ɓe hewti ɗo ko ɓeeɗo ni'ata noon ɓe leyga joni noon kala noon ko ɓeeɗo kadi gollano ɓeeɗo ara ɓe perdi ɗum son ande développement leydi ko jeunesse on darto jeunesse on ko duuɓi jellu jeunesse men gon fewndini ni yani population laggine on pourcentage jeunesse on ko jellu pourcentage mawɓe ɓen ko jellu so daari ka portoɓe ɓen e pourcentage mawɓe no ɗuuɗi ɓuri kadi ko ɓen woni gollude par ce que kamɓe depuis paygagal fof no janngude a taɓe laamu hay 90 a taɓe laamu par ce que no windi ko ɓe watta ko si ɓe falƴi no woodino ɓe o na noon ko ni bureau ji ɗi fof no wooda ko wiyete kono enen arɗo koyo créer kesum par ce que fusti waalaki arɗo wo ƴaɓɓa e woni kon watta fiyo ko men wonno yiyata ɓeeɗo ko falan aɗa weɗeɗo fala wona nambara goɗɗo goo isan jiilon so wona jiil ko mahara ko jiil mousta'id fi waɗugol honnu a tarbiya rachida o inni min ajli l hayati l ijtimaiya fi yo sos gurdan ijtimaiya ko la vie société on ange jama ko honno jama wuridirto ko sayane ike taw sa ani acca janga anda hay fus a wata wona ko société arayɗa e jam ha haray andano gerdete wonni wa tahdufu ila ta'sisi wa tanmiyati adadi min al aadat al jasadiyya ɗum kadi no holli tahdufu hadafu tarbiyan konnu ko ta'sis ko créyugol wa tanmiyati e développugol adadin piiji ɗuuɗuɗi heewɗi min al aadati e aadaji al jasadiya hara ko ɓanndu ndun taho ɓanndu ndun noɗo jine hon nu e sport ka kalimatu tarbiya mi yetta kadi tarbiyatul abdan newgol woni riyada riyada ko sport naafigu ndaaru isan neɗɗo dogowo ha lakke on waɗa on tarbiyatu al abdan badan onon tarbiya woni wadde anni ɓanɗu no landi yodu lakke ƴiyeɗo no landi yode fonto lakkere nde mande yalta tawi ñaamugol ko wuli fewndo ɓuuɓol no moƴƴani ɓanndu ndu e ɗuɗɗingol ko ɓuuɓi moƴƴana wonde ɓanndu ndu ngesaji goo ha waɗugol koye piiwoy ɗon ɗum ɗon ko fii ɓanndu ma ɗum dogugol e fello joni ko jipporo ni doga ka jipporo no waɗe sa dogi a uyi moƴƴa e jipporo fello jipporo ko kon ɗum tan tanguiniɗa so yani ɗon o suɓɓitoto woni ka e andi moto sa dogi e jipporo ha nangi frein yeeso hono ɗa wadde ko piine ɓawante to maga leydi ka kono siko ƴawgol ɗum ɗon ɗa wawi doggude nanga frein yeeso hara moto on ko ɓawa sendire ma ɗum daro kono a walaki tugannagol ɗum ɗo ko hayat ijtimaiya min al adat al jasadiya o inni wala aqliya e haqqil yankoji ɗin aqliya alayhi salam al aqlu azaka tayib neɗɗo on ala mo ala haqqil foppu no mari haqqil ko woni est ce que en fof en haqqilay so ndaari ayde ko arde ɗen fopp allah waali woodede haqqille ɗen ko riiwi ko gollirgol haqqille ɗen
أم لهم قلوب لا 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 يعقلون بها في المضارع لا يعقلون بألاء قل لي ذلك هائل عند ماري موتو أنا فور ماري موتو كون هلا كاي دوغينيد ما مار دونغا وات دوغيند اسن نفايمو يامي لا ماري موتورو بيني دي نماري 5 vitesse man tandu hakkono hontondo awata ndo ginde ndo aadal ndo tay سنداري سورة تبارك كنا بين قالوا لو كنا نسمع أو ما كنا في أصحاب السعير هذا بدين حق لينو والله من سمعتان كنا تاي من لا حق ما كنا نعقل أصلا بنند كانوا يسمعون كنا نسمع دو كنا نقول في جابو غونغول نانغول في جابو غونغول أما أقولون كنا دارا كوول لوكو ɗum ko gonga mi miijitike mi anditi mi taskike ɗum ɗo koye haqqille ɗen woni ani yaaqil ko ɗum mummunteji ɗi kanji ɗi haqqilta ko wona ɗe ɗo weede amma neɗɗo mo margan ko ihtiyar mo wawi subagol ko faala kon mo wawigol hakkude nde ɗo mangore ɗe hadere ɗo e nde ɗo mi yetta e nde ɗo kono ɗum watta ɗum parce que da arentide ma rayna ɗo ɗum ɗo no ɓuri ɗum ɗo ko sappo ɗo ko jeene yeyande ɗo ka tawi kono mummunte wawata ɗum mummunte wawata ɗum isen neɗɗo on so haqqilaɗe tun o wawata heɓude ko faala kon e ɗi duuɓi ɗo joni noon ko si wonoyi noon ha laawi koyno ha dara simi haqqilno simi heɓuno ko wurtanmi simi heɓuno ɗum ɗo e ɗum ɗo kono hari meɗen wadde sama kala min ala wattande yiila anda ka ɗon tigi nisa tawi al akhlaqiya ɗo ko jikkuji ɗin kalimatu al akhlaqiya huluk foppo kadi no wawi heɓde huluk aslan tarbiya bi sifa amma kañum ko kulle ɗen moƴƴintingol piiji fi gurdan jama on e fi jama on tigi fiyo fof waɗu ko haani kon ko feewi kon imma no moƴƴi e fi taguddo ma ma moƴƴa ɗum woni hadaf maɓɓe on kamɓe joni ɓaynen noon koye julɓe enen innen o kuya waddu ɗum ɗo ɓay Allah kadi nder ɗum ɗo koye watta ɗum te akhlaqiya neɗɗon si woni ha si haaju makko yani ittugol hendu kanko mo wawi ittugol yesde ma fof kono wiyeten oɗo o hersata honno joni noon alhaya min al khuluq al hasan e pawma jikku bonɗo he on no mari jikkum werno kunno ma jal honno kay on son joodike ka goɗɗum luuɓi wara e kanko amata koy sa woli ko mettinanama kadi maɗo mari jikku bonɗo honno so jooɗike tawi so jooɗike o hartoto tutta yeeso jama fof jikku bonɗo ka tawi wurtugol koye piiwoy ɗon on teɓa jikku moƴƴo on ɗum noon kadi tarbiya no landi ɗum ɗon kadi ko ɗum nulaɗo sa sallam Allah ko ɗum ɗo mantiriɓe kadi ɓe piyama ɓe tampinama piiji ɓe heeɓi kono ko Allah mantiri nulaɗon ko wa innaka la ala khuluqin azim moodi de mari jikku labaɗo jikku moƴƴo kono sayda Aisha ɓe walandama fi nulaɗo ɓeni kayfa kana khuluquhu ماذا قالت عائشة قالت كان خلقه القرآن القرآن ويكون تيجي كونون بواي هون بواي هيك ياتو كنيامugol ka joodagol ka yewtugol si yahi ka goddo naali leƴƴugol gite ndara nder suundu si ñaami wayntoto adabul islam ko wallini kon fop no waɗa handalon da fi hunde wa innaka la ala khuluqin عظيم كل القرآن يمشي على الأرض بما كأن إن المرأة لا يدرك بسن خلقه درجة الصائم القائم
neɗɗo no moƴƴaji ko ha o hewto ma o feƴƴito wondo e horde walo o julde sabu jikku makko moƴƴo ka idan ɗum ɗo kadi no jeeya e tarbiya ɓe ko jikku moƴƴo ɗum noon ko minal akhlaqiyat e piiji ɗaɓɓaɗe ɗin ɗen andi fayda ko ɗum ɓuren tampinde al islah wa al khulqul hasan sen fof en heɓino ɗum ɗo en yeeya en sokata téléphone men ni waloto ɗo mo be haray ko mum kon tun aanini ɗum o ma ɓa fiyo goɗɗo goo idan ɗum ɗo woni tarif lugatan wa silahan ɗen heddori ɓe mari al adab wal akhlaq al amma fi tarbiyati nashiya neediji al adab wal akhlaq e jikkuji al amma moftuɗi ara ɗin ɗon ko général man ɗin ɗon hino hanani pay koy koy sikoy heɓa ɗum noon fewdo ɗi duuɓi ɗo ha haray konnu aray mettoye fi ha a heewi mawɗo mettuɗo fi mawɓe gonnoto mawɓe ala ɗo ɗo ko sukaɓe won ɗo ɗo en wolay ko falɗen ka mawɓe wonnoto si won tigui perdiɗo o famodiretake fayda ha wiɗa tolo yey to sonkanammoɗi ani o adday dow tata a yahda few ha watta wonde sama kala joni terteɓe hey terteɓe te adata ko ɓe mawɗo kaari anda fof no andimo ani ko tabimo metti fi tabi ihimo metti fi kono ko to naaɗo inni ومن الآداب العامة التي ينبغي أن يعود الطفل عليها نجيء بيجي دي باي كون دوا ووتي نيده هذا دون كو ووتي ني فوندو دو أولا هون نونتا نسال كون ماكي بني مروا أولادكم بالصلاة بسبع دوبي جدي يا باي كون فودو جولugol hande باي ko yaale ko ka duubi tati duubi nay duubi joy ka atto jedi be kala lekol ɓe janga ɓe faama ɓe arta kadi ɓe inna nene ɓe inna baba ɓe inna jaaja ɓe sendodiri fof ɓe andi ñaama ɓe andi paɗe ɓe andi bareeru ɓe andi nagge ɗum ɗo holli on ɗum ɓe fuɗɗike faamude tawi ɓeeɗo no duwa juulugol kono ko fiyo ɓe ekkito tawi maki wadribuhum alayha bi ashrin si woni ha hewtiɗo pay ma ko wawade juulude ɗa nambaranka ko kitti ɗon e yeey koye pesikken ko sama kala ni tum hadisi مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوا عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع سكين كسما كلا سيبايكم ما هبي ديزان كون واتالي جولغول كان كنتم هرا على دم عربي نمبر يا هري ماركم كلام بايكم موني ديزان biya a fanando heewi min non mi juuli ka jaamiw mi rendini onon harɓe ka suudu ga fanka putti aynako e ɗon to son kamɓe de fanko putti yimɓe tun a wagu toon yoni menen mi rendini masala gueeƴe on hirtike hi o mame oɓe awa hirte ɓe hirto accaɓe ɗon ka sallon ɓe watta ɗon ara ƴetta ɗon goɗɗum jangga daara ko hommo ɓenata juulen to son kamɓe on kam majji few par ce que kala ko on tigi ekkita ɗo telema fi Allah on fi dina kan ɗum ɗo jokkodira e muɗum ko ɗum waɗi buye men si yahi ka leyde darnay toon jaamige si arta par ce que hiɗen andi ɗum ɗon ila paygel yagal so on tigi ekkitaka wone no goɗɗum ngo o inni an yuawwada al akhzu wal i'ta wal aklu washurbu bi yaminihi wattayamunu fi lubsi himo du'a ekkintinede o wotine al akhdhu wal i'ta o ekkite okkugol wonde paykum makum nelumo gonna nangoda ɗiɗo mbuudi innami o kimo nelamo yo waɗu ko moƴƴi si a suuɗi paykum makum moƴƴireji ɗin fof haray a créyi mo anda moƴƴira fof e nder suudu ma paykum hino mari haqqil mandetagol migito kono o andamo migitade o andamo manditade mari mémoire natowo direct ɗum ɗon maroto ko woni o waɗa filtagol defewdo ɗon si woni o yaɓoy 25 ans o filtitoto ko marno kon fof mémoire um ko artay ko wonnamo fof ko ɗum waɗi kala moƴƴere ko watta ko ya tawnormo
mi haalna aya Qur'an ko wonde non wonne fo ngal den seeda annintino la e annintina mon al akhdhu wal i'fa okkugol he to ñaamu antu nani ñaamete gooto yonay ɗiɗo ekkintinamo ɗum wota ñaamu a noddaali goɗɗo si goɗɗo noddumo ñaamo anani haa o sikka so ñaami ngal goɗɗum hara yiiri ndin ko harmude o ekkito wotata joni o ɗaɓɓoya goɗɗo goo mo hawtida andi on no a créé hon no ñaamido yo waysi ko gooto pette yani o ɓeyay gooto mo weldi a mo naɓitata e gurdam makko da wa kadalika al aklu wa shurbu bi yaminihi o ekkito kadi on no ñaamugol e yarirgol honno ñaamo ngakko joni waɗanila fi on ɗum waɗay patal mum ngal nanal ngal e ñamata no serti tawno kanko no fewanimo par ce que ko ɗum o wowti neɗɗo ko wowti kon an ko wowtuɗa kon si goɗɗo goo waɗi hayno ɓoylanima ha feƴƴiti kono si payi kum watti wattugol ñama ka nanal ɗo ila ka o heeɓi ɗon 2 ans 3 ans o fuɗɗi wawgol yawgol ha o heeɓi 20 ans on non ko noon ɓornorta an hayno ɓoylanima kanko ray ɓoylanakimo ndaare ɗo goɗɗum boofoɓe ɗum andi boofojo an o anda ko boofojo kala suɓi ɗum andi ko boofojo heɓaɗo tawi ko boofojo na o yana waɗi accident o heɓa o jibine tawi ko boofojo ma o jibine tawi ko mbobojo wolta oɗo o anda wowloɓe no wodi aslan o anda so yiyanɗa won hara mo kirɗa taw sina wona sonka hara mo yalde taw ay fewtudo nayi fewtudo ko gerata par ce que kanko ko ɗum ɗa o andi kanko mo jogiti ko onon woni feetuɓɓen ko kamɓe on timmuɓɓen neɗɗon ko jogiti kon ko wowti kon ko jandidi kon ko ɗum ɗon wandi ko soɓe ko jii ko sama kala ha ndaare bunɗo heɓate ko bunɗo woɓɓe ala hay ɗum ɗo fes few ɓen ɗon sa ɗo wayi bunɗo mo heɓidaka e ɗum ɗo ado alwatamo ko yon yaadu sa nangama ko nangatamo feppon yaa ma dogondiron ni yaado feppon ma ɗum so taaki laawol akkitamo yaha kono jameɗa wona yeeso wona ɓawɗo wamo ɗowete ɓen ko ɓuuri hewde kon ko ɓe ɗuma on hewditi kono heɓida ɓen e mum hiyaali ha hande wataɓe ko imma ɓe taake ka ɓe wonɗon ɓe jinna hoore maɓɓe ɓe yahay ka hurgo ɓe wuppay ɓe loototo ɓe ñaamay woɓɓe ayno wawi e defude par ce que ɓe wowti waɗu o piwata ɓe renta ko haqqille woni gollude ma ɗum jogoɗaɓe feppon ɗo yahon kay waɗe kadi gaafuje andata ko wonde ko buumɓe ɓe jaɓata anda few par ce que ko an woni anda ko fewndi kamɓe ɓe andi ko fewndi kamɓe ɓe andi ko fewndi neɗɗo on ko kala ko jonna fo noon kadi moodi tawi idan mi kayɗo ngol bindol ɗo watta yamunu e waɗi ɗo ngol piji ɗi ñaamo yaagal ka yaltugol e naatugol ngol kala ko tawi kon ɗo ko fii moƴƴere in mo heewi fuɗɗora ñaamal ngal waaɗola ñaamo ngon salmindira ñaamo ngon ñaamira kadi ñaamo ngon tawi e fillupsi e ɓornora kadi fuɗɗora paɗal ñaamal ngal e koyngal ma ñaamal ngal ko pantalo dow kem kadi fuɗɗora junngo ñaamo ngo naadugol ngol hayka lootagol lootu sengo sa wowti ñande wo neɗɗo hay lottoɗo fii tuundi o lottoɗo longal mi gayni kalma goto heddi o jumla goto heddi potte ɗum potte isan sa wowti a lottoto tuundi ara ko fuuti lootora o lottoɗo longal par ce que a lottoto sabude nde ha ƴufa si wara ɗo kadi noon o woti ɗum attayamunu kana yujibuhu attayamunu fi kulli shay aw fi sha'nihi kullihi idan neɗɗon so ekkitaki ɗum ɗo kanko haysi o faalo yama wadde kono o wawoyta o soñjoyto o faljay ñande ene eɗla yaafijo menen tigi tigo mawɓe min wondano yaniɓe min wurtananoka piiji buno toon haray daroɗen ɗo taɓe piyen wa hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tawi aya
annabi Ibrahim fewndo o darneno suudu Kaaba ndu kanko mo darni ndu man wa Ismail ibnu ka joni yaay mi gito dum non ko hon ngani wa yarfa Ibrahimul qawaida wa Ismail watori mo do payku kana payku kono baba da fokkiti gollugol o wattoyi dom payku limaza ala hada su'al ya horan man fala faru santiron do fala ko jero wari do santiron do fala gene man do fala ko jero wari do faru santiron le santi faru na de telu le santi ko wobe ga biro faru